el Congreso Internacional del PEN. Welcome to Ourense, enjoy Ourense, and I hope that you will come to your country. You are going to be the best ambassador. Darvis tiña un limoeiro en Palestina e os seus ollos non volveron ver a primavera. Slunečný sobotní podvečer v Gernice. Život, který bude, nebo nebude. O patrono da cultura de Cabo Verde, Eugênio Tavares, diz a lenda que nasceu na Galiza. Todos unidos nunha soa palabra. Graciñas, moitas grazas. Todos somos irmáns.